Ehu de Ghana Kromahan. Ye wo amambwefu bi wo ho a. Nkoide yezo one to table do na yetwe wani chimba. Ah, bibini be sisi bini dia. Mama kwasi broni asisim. Ono mo ho ba ton pass mi nya bibini osisim. Awdo ma saba do na sebaje. Yen ayai, yen wakana. Gophers na dia ma bibinya, bibifo no wan wo buya no to. South Africans, as I was here, Ghana, go back to your country. What pamihen, what brubinum, sebi, what kubinum, sebi yenya, nimpebinum, mawa Tarkwa. What's the concern youth of Tarkwa? That Goldfields must stay. South African business na sebi, where bedidi asa dwa, Tarkwa, Karl Kwan, Tarkwa Kronu. To drone na hweta kokro na pempem chance danyo wo doing na basa emi ma betena tako ma betena abontu akon so many years nti inyim go office in chem ihen na ya fa kon ya fa sanide ya di anine ma ye bopu market circle nti minyim takwa nti membe gina ho na nkan chem de go feel smart stay ina ma ye kan ni ntuma obi a wata kon so ye be ya fa yin wa adwen akwa ye be fla ye be san ofom ye gu NDC party ye gu no so ye meeting ye gu party no asa na yin wa ya den ya kuma to yin owo wa ma gbo bi ma lo wa la ma ble den me ba ble first sika wo mo na me pe na me ye enda mo fo me sia me se dem ma hwe ama ye be slow bebre abuafo na na yin yo obibiri so adwen papa be no wo bibi yitirim fitibaye 2003 a me fitakwan ekwatakwa ihu puntu papa bia wa ba wa osede Goldfields what's na da mukro ni mun nyipa binom wo yefuni nti kakra wadze ma hwani nti wa organize binom Goldfields master go damu kofi na nka Ghana wo pe wo fa wudze no wo anka still ye hyanko asunum ewa sometimes demonstration be or you there for constitution and tuncha na one true one won't go on because I quite that sabi adrenaline yariba wom. After all these people did to a Ghanaians are South African, you have the heart to say there Goldfields they should stay where. Nahen year to year golden. Nayan can see your money your ring ya. No, help me to understand it. Ghana gold, you know what Takwan. Say Ghana, yekede ye wo Ghana gold mine. Na yanka say ye to ye gold. Na ya for Ghana for dream. If you the miskana Goldfields if what ma senior staffs in a dam. Oh ya chicken change oh. Sikana kasanara na wazo komodi sesi woman. Kwana kwashe Johannesburg na fasha Tarkwa. Katakwa ye krowa anka Karl Kwan bi wo mpa wo gold afra wo za yempa nkonchene you kro papa bit that Tarkwa Goldfields at cinema so many years and for so papa beg no man wenya nka airport or Goldfields mpa nkonchene one zo here one day one year war want to helicopters na one transfer wo gold please Tarkwa for Minimde binum wo ye funinti na wari ya damazi. But I know there are nyasafu bi so watakwa adaminya me wanfuado. Eyo ye fucking things. Pa. The matter job hot. Asemne diloto. Hey! Aye. Hey!